Cooperative nemwe habigombe by'abeterine 16 berukugura amate omubarisa bikagaruka bikagaguza ibyatandikirwe habahinge n'abarisa barukwerwaho government ngwe ntabwo cyo mutakwikiriza abako ni itaka n'irya district konke bimu n'byaba farmers nk'ecyombe ko generator ibyuma belong to farmers aba bari mu association na bwino bwita had na bwenza kuteganisa farmers kutanga association etari registered Diary no bwera bene yakira altazamatezero kurengo muri kakaga ku rugo mu barisa burizoba abarukure byo bushobozo muri imbararano bagira ngo tubaru kujumanya nka diary y'abeterine ngazo mu office na ronda file kine cintararebe namugira ntati ndiwe nohereza ho copy ya registration na yuti yagiye nango mutumu kubanza kabanda gwagera ukuyabihurire yaza kuri registeringa akora biro mwesere cyo kugamba ngo direct roho nayo ni nchuronka nka batu bakatwetaga hano runde kutandikira nke executive committee ngo tugende tubatanga tangane runde bayiza hano batusange hano batukaguze tuboleke ebintu ebi diary roho it is registered with the register of registered ingirwa the register of company of cooperatives anesa suro musoro gwa council gucyali valid up to December 2001 nangwa orukiko ruhereze kukorwa bebembezi ba town council yarwanya amahembe bagire ngo kigombe iki kikabiri nkiganyirwa mubona konkatwe kiri nyowe ningetegereza nkashangaho umwanya ubwo ikizimbe cyo ntarundarwa mu matena weza sombuka n'izindi zone zigomba tukabitaruho ejo niyo yabireri diary yitu betwako diary cooperation amuko twatugere diary cooperation yitu konka okuyahwerire tina kukumanya habo kubane barwana bonko hati nkorwo rukurato bakozire nyuti tukurumanya tebatwandikire tebatwesire baketa abantu babo tumanyira abayesire bakika bakikire tutubimanyire konka David Muresa mukamwe kigombe kinatunga bebembezaba agumize ngo nci mutangaza kushanga ngo tubakarebere karungi kibi